السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ishimwe kuzani bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku basozerije intumwa n'abahanuzi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we n'abiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikiye kugeza ku munsi mperuka. Allahumma amin. Naam, duherutse kurebera hamwe izina mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ari ryo zina rya Allah. Allahu na al-ilahu ni izina mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu rikomoka kuri ilahu, iyo ryashyizweho alif na lam riba al-ilahu, cyangwa tukavuga Allahu, bisobanuye nyirukugaragirwa, nyirugusengwa ku birenga bye byose. Naam, ikindi twongera kwibutsa nuko amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala nta mubare runaka afite uzwi ku biremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, ntabwo umubare wayo azwi. Na hadithi yaje ivuga iti inna lillahi 99 asman, yuko Allah afite amazina 99, uza yafata mu mutwe akayashyira mu bikorwa, akayamenya, akayasobanukirwa, uwo ngo azinjira mu ijuru. Iyo hadithi ntabwo yajije kugota ayo mazina yose ngo yagotera ahantu hamwe, ahubwo yajije gushishikariza umuntu uzafata ayo mazina 99 akayashyira mu bikorwa, uwo ngo azajya mu ijuru, kubera ko habonetse izindi hadithi nyinshi zitandukanye zigaragaza yuko amazina ya Allah arenze 99. Cyo ni icyitonderwa. Naam, ikindi mu nyungu zo kumenya amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, harimo umuntu kuba yamenya amazina Allah subhanahu wa ta'ala akayasobanukirwa, bimugiraho impinduka kuri we, hari akamaro bimugirira kuri we. Urugero, iyo umuntu yamenye ko Allah subhanahu wa ta'ala ari basir, Allah areba, ibyo bituma umuntu yirinda kuba yajya aho Allah subhanahu wa ta'ala, kuba yakora ikintu kandi azi ko Allah subhanahu wa ta'ala ari kumureba, kuba yakora icyaha. Yirinda kuba yakora icyaha kubera ko bazi ko Allah mureba. Niyo umuntu amenye gasobanukirwa neza yuko Allah ari samia, yuko Allah ari uwumva, Allah arumva, yirinda kuba yavuga ibintu bidashimishije Allah subhanahu wa ta'ala, yirinda kuba yavuga ibintu by'amahano n'ibyaha, kubera ko bazi ko Allah subhanahu wa ta'ala mwumva kandi azamubarura kubyo yakoraga byose n'ibyo yavugaga byose. Rero iyo umugaragu amenye Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah bivuga, wa wundi wamenye amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, akamenya n'ibisingizo bya Allah, ko ni ngombwa uwo muntu azatinya Allah subhanahu wa ta'ala, azaba umugaragu w'Imana mwiza. Uyu munsi rero bidatinze turaza kwiga izina rya kabiri mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuziga amazina ya Allah subhanahu wa ta'ala uko Allah azadushoboza, tuzagenda twiga rimwe n'ibisobanuro byaryo. Naam, twifashishije ibitabo by'abamenyi. Naam, izina rya kabiri turi bwige uyu munsi ni Ar-Rabbu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi tugomba gutanga nuko ntibyemewe kwitirira Allah subhanahu wa ta'ala izina ryo ari ryose, keretse igihe umuntu arifitiye dalili muri Qur'ani cyangwa se muri hadith. Muri Qur'ani cyangwa se muri hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ntibyemewe kuba wakwitirira Allah izina keretse iryo Allah yavuze ku giti cye muri Qur'ani, cyangwa se rikavugwa n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama mu mvugo zayo, cyangwa se intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ikarivuga muri hadithi yakiriye kwa Allah. Naho kuba umuntu yazana amazina akita Allah amazina atarayayo, kuba umuntu yakwita Allah amazina atarayayo, ntabwo byemewe, unakosa icyaha kandi abavuze kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kwita amazina Allah subhanahu wa ta'ala amazina ataraye, ibyo bibarwa ko ari ukuvugira Allah subhanahu wa ta'ala nta bumenyi. Kandi Allah yazirije kuba umuntu yavuga ku idini rya Allah cyangwa se akavuga ku Mana nta bumenyi bifitiye, abakoze icyaha gikomeye cyane. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, no kuvuga ku Mana, ndetse Allah yazirije kuvuga kuba mwavuga kuri Allah ku byo mudafitiye ubumenyi. Ni ikizira, ni haramu ko umuntu yavuga kuri Allah nta bumenyi. Kuvuga rero ntibyemewe kwitirira Allah subhanahu wa ta'ala amazina atarayayo. Hari abantu ujya kumva umuntu avuze ngo Imana ngo ni tekinisiye, cyangwa se ngo Allah ni tekinisiye. Ayo ntago ari amazina yitirirwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yitirirwa amazina we ubwe yiyise.
ntago byeme kwita Allah amazina atiyise ku giti cyangwa se atiswe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Ni ukuvuga umuntu abagomba kwiga akamenya amazina ya Allah yaje yavuzwe muri Qur'an no muri hadith, ndetse akanashingira no kuri principe abamenyi bagiye bashingiraho bagaragaza yuko iri ni izina rya Allah, iri ntago rijya mu izina rya Allah kubera impamvu iyi. Naam, no kuvuga ntago ari ibintu gusa umuntu arota ngo abyuka afata igitabo gusa. Hari ubutabo muzasanga bumwe nubwo abatanzania usanga bafite ngo burimo amazina 100, ugasanga bagenda banigisha abantu gukoresha ayo mazina mu buryo budakwiye, mu buryo bwo guhimba, bwo gukora ibihimbano bid'a. Ugasanga uravuga ati ngo nuvuga izina rya Allah ngo inshuro 100 ngo uzabona iki niki, nuvuga izina ya Rahman inshuro zingahe ngo uzabona iki niki, nuvuga izina Ar-Razzaq ngo uzabona amafunguro, ngo nubabuze ikintu ukavuga ngo yalhaqu ngo uzabona icyo wari wabuze. Ubwo buryo bakoresha ayo mazina bayakoresha mu buryo budakwiye kubera ko baba bari kubuhimba, ni uburyo baba bahimbye. Kubyo rero kwiga amazina Allah subhanahu wa ta'ala ni ibintu by'ingenzi cyane kugira ngo umuntu yamenye nanasaba Allah akoresheje iryo zina ajya amenya yuko yakoresha izina rya Allah subhanahu wa ta'ala byizeye, atari bya bindi byo gutoragura udutabo umuntu yakaguze ngo karimo amazina y'Imana 100. Rimwe na rimwe ugasanga hari ayo bitiriye Allah atarimo, ugasanga banakoresheje mu buryo butari nyabwo. Ibyo byose rero birakeneye kuba twabimenya twanabisobanukirwa. Naam, mu mazina Allah harimo Ar-Rabb, izina rya kabiri turi burebere hamwe uyu munsi. Wa huwa ismun azimun lillahi jalla wa ala. N'iri zina rya Ar-Rabb ni izina rihambaye cyane rya Allah subhanahu wa ta'ala, ni izina rihambaye. Ar-Rabb bisobanuye umurezi. Allah Ar-Rabb bisobanuye umurezi. تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة. iri zina rya Ar-Rabb ryagiye ryisubiramo cyane muri Qur'ani ahantu henshi cyane no mu njyana nyinshi zigiye zitandukanye, ryisubiyemo tazidu ala 500 marratin, ryisubiyemo inshuro zirenze 500. Sheikh arahazana zimwe muri aya zigaragaza zivuga izina rya Rabb, aho Allah avuga ati muri suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah rabbil alamin, murezi w'ibiremwa byose. Akoresha ijambo rabbi, yita ko ari rabbi, murezi w'ibiremwa byose. Waqala ta'ala, Allah rongera agira ati qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Arongera avuga izina rya rabbil alamin, murezi w'ibiremwa byose. Waqala ta'ala, Allah rongera ati qul aghayra Allahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay. Ahaga Allah subhanahu wa ta'ala nawe yemeza yuko ari rabbu kulli shay, ari umurezi wa buri kimwe, buri kintu cyose. Allah subhanahu wa ta'ala ni umurezi w'icyo kintu. Waqala ta'ala, Allah rongera agira ati wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Allah tugaragaza muri aya muri suratul Takwir aya 29 yuko nta kintu abantu bazigira bashaka usibye, nta kintu abantu bazigira bashaka gukora cyangwa se ko kibaho usibye yuko hazabaho icyo Allah subhanahu wa ta'ala we yashatse. Rabbul alamin, murezi w'ibiremwa byose. Ahanga Allah nawe yavuze izina rya Rabbu, murezi w'ibiremwa byose. Waqala ta'ala, arongera avuga ati salamun qawlan min rabbir rahim. Arongera agaragaza izina rya Rabbi muri Qur'an muri suratu Yasin aya 54. Aho izi ni zimwe muri aya Allah subhanahu wa ta'ala yagiye azanamo izina rya Rabbu mu gitabo cye. Sheikh arongera avuga ati wa ma'na Rabbi, n'igisobanuro cya Rabbi mu magambo arambuye. Igisobanuro cya Ar-Rabb icyo bisobanuye ay dhurrububiyyati, ni nyurukurema, ni nyuruburezi Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb dhurrububiyyati, niwe nyiru gukora ibintu byose, niwe wakoze ibintu byose, niwe nyiru kugaragirwa. Dhurrububiyyati ni nyurukurera, niwe nyuruburezi ala khalqihi, kubiremwa bye ajma'in byose. Iyo tuvuze Ar-Rabb abisobanura ko Allah subhanahu wa ta'ala niwe nyiruburezi ala khalqihi, kubiremwa bye ajma'in byose. Khalqan, mukubarema, mukurema ibyo biremwa. Wa mulkan, no mu gutegeka ibyo biremwa, no umwami w'ibyo biremwa. Wa tasarrufan, no mu gukora icyo ashatse ibyo biremwa akabikorera icyo ashatse. Wa tadbiran, no mu kubigenga. Izina Ar-Rabb bisobanuye yuko Allah ari dhurrububiyyati, nyirukurera, nyiruburezi ala khalqihi, kubiremwa bye ajma'in byose.
niwe murezi ku biremwa bye byose. Khalqan, mu kurema ibyo biremwa, wa mulkan, no kuba ari umwami w'ibyo biremwa abitunze, wa tasarrufan, ndetse anabikorera icyo ashatse, wa tadbiran, ndetse anabigenga gahunda z'ibyo biremwa byose. Wa huwa min al-asma'i dallati, n'iri zina ar-rabbu riri mu mazina agaragaza ala jumlati ma'anin, riri mu mazina agaragaza ibisobanuro byinshi, la ala ma'nan wahidin, ntabwo rigaragaza igisobanuro kimwe gusa cy'uko Allah ari umurezi ngo bibe birangiye, ahubwo iri zina rya Allah rya ar-rabbu rigaragaza ibisobanuro byinshi bigiye bitandukanye, ntabwo rigaragaza igisobanuro kimwe. Naam, ni ukuvuga rero iri zina rya Allah rigaragaza ibisobanuro byinshi, ntabwo rigaragaza gusa igisobanuro kimwe cy'uko gusa Allah ari umurezi. Ar-Rabbu ni umurezi ariko giye rifite ibindi bisobanuro byinshi bigiye bitandukanye, turi burebere imbere mu isomo rikurikira. Tugerageza dukoresha iminota mike kugira ngo abantu babashe no kuba bakurikira iri somo neza. Wallahu a'lam.